kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kaseng khasi sengkme henne kasngi pratarik uyayong arhajar arpoar kilapan long ya kajingalang hamadan waking jayaw kani kajingalang kalongkom shibanta kajingpen kre ya kashat suk mensiam kabalai sngi kaban penlong haka khandai taring shipau tarik bat kharwei tarik uyayong arhajar arpoar Nakalyang kinong yalam habakaran siya kilat patay kubor, kilapan pao bakani kadai kabaki jupan long manlaus nem, haka ayom perem, haka baki ding kisiet, kisentiu kiskun, kilas dang kilong biang. Kumta ki kwa ban ay ngu iublay traiken ran, ya ki jingker ku ki ba ulat heksay, habaro kisnem ki baladem. Bat ki ayru ka ngu kadem, baon ay ki kun kasi ya kakot kakya, kasyat kaklan kabahakamian, habaro ki liang nagbantay kisnem ki ban nangwan. Kilapan pao baka jingdon ka klam hakis nem baladeb kalapan thot chibun Henry ki kermen ba menta usnem kan long ka banang phu nang pieng. Wala daha ban bot perkheng ki kendon balabatha da ka sorkar. Bat ki kermen ba ki kor ki kha ki khun ki persa kin wan ban shat da ka basuk mensim. Khnang ban pen phu pen pieng ya kani ka shat aingu. YouTube hi kani ka shat aingu demi ki khong khasi khara. Ba ki shat kan long man usnem hakap ayom perem gumi bat hakaba ki ding kiso senti baru kilung yang bat hakani kesyat ni aingo ublay tay kangrat ki jingkut ku ba ulathe sei baru kesnam kabaladep bat ni ai bangu kadem bon ai ni kakot kakya kasat kenang kabha kamya habaro kiliang nak menta senam kapanuan di menta senam kini kesyat kanang gai cipo bat kami terik hot kajing don don kadi pandemik dan dengan kelam pengo kala bentuk cibun kesyat kini senam ki beladep tu ni senam beladep ni kerman ba auni senam kesyat kanang pu nang ping susu wat lada ni habut per ranking ki kendon ki ba labu ka sarkar de tamangi kermen bagi kur ki kha ki khun ki persa ki jongi ki samla ki samhui ki jongi kinwan banshan da ka ba suk sim bat ban penpu penpieng ya kani shat aingu ki jongi kani ka shat ka ba mentau senam ni celebrate lang bat katu kajing dap nyopsan senam keri India bat kaju kopor kajing dap san senam jengka jelam gelaya ini penyesno lang bat katu celebration katkum ka kendon dei ai ya 50% capacity dengan capacity ni kalau makata long nakhen ni kata te long syak manus nem kumbangi julong kamod upoi bi hajar no si hajar tam Cuma tahu senam dulu, kamu dah sim si hajar 50% ni kena capacity kat kani long kadang biang si hajar. Terima kata long indem dah perking haduk kata di mo tengah try ya kin poi kam tam tahu senam bikin yo syat bro asnem ngi so thu na karokom wan praktis syat nanti po yang seng ru nong praktis su sing bon ti ngatrai mentau senam le kanang bon su tambawat kataru ngin hap hi ban pet bangin bat kata kendon kata 50% kan bon gini kita nak dan makata la dengan strict tang mangi nang ne syahmat kemut kin bon giwe kita nak kau kimyo su hi no matang supaya tu belajun tu melong syat su hi dan makata ngimbo restriction dan makata naka jengbon juga ni kita seng kimpan seban siap bayaki bikin siap nadu ubenai kita nadu ubenai Februari kira setengah siap kan ayo kita harap maka tourism department tinggi penpa ke jungsungu tourism department kedua no ai ni harap ini but mudah tahu saya itu cocok tetap Makanin sayo sementara itu ini dia mungkin pakai semua nak kalian dengan sanksi ini department itu tidak senyang lang ya kubun malang
nakalian ko sing isu sibune ka Sorkar ba ailat yang ni mentak sistem ba ni simenta lam krui no karikat kita ki kendon ki baka kalabu ni nyale kat bala bangin penbiang ni kita kendon ni ya ingin but nanti ni aku beli ru Sorkar ya ka dinok semyang pulut mesin ujung kam tau senem na try lawan ong bah ka record jung ka lajmi kani kani kesim peningkong ka ba ya ka shot nakaliang ni Sorkar kala ai ngi kuai ka LED bagin bu hante ha nailat mentau sian ni kermen ba ki ba bun ki bamla bun poi saniru ki bawan na cabar kampung bawan na bar ni la buno bani simenta bani ui ya kani ka shot pun si karat ka shot mentau senem ka ba ni kampen ter ka long ba inong shot mentau senem kinyo haswa bakin shot kinyo ya ka kurku kendo limbau kau kausan na kilungdo di tangba di teman kisan jong kaseng ha ba shwa kinung matan kinyo kau kausan akan duga rukom ki baklai ka tarik ki bu exam kat wi tarik ngri hadin bangi ai ka dito ski la kria no exam ko juki na ka kat wi ka khasa kata kadi kamklang kadi computer science ko ski katan tingi aku beli ki no kania tang bo su de habis upor ni aku play kedesikan musician section baka declare cuti ru ya kat wi tarik kadon ke jingko na ka office jong jong secretary bangi la thok sing government bala da kalong bala na marja bagi ga ta san kusnem ba ka nyuk san snem di India te ni pan ni ong bala kalong bala to ban declare cuti ni ka state holiday ke de hadu utangi patip ta nengi kermen hi kataru tharai la banlong bada ka Sorkar ka ibet ban declare cuti ke